MOIRANG Assembly Constituency की MANUNG CHANNA LEIRIBA LOUMEE सिंगना तोंगान MAKHAL की मना-मसिंग अमते HEI-RA कया मरांग काइना पुथोक्लबसु पोथोक सिंग अदु लीदुना थमनबा मफम लैतबना खुदोंग चादबा कया मायोकनरे कोल्ड स्टोरेज अमते कैथेल थम्बियु हाइना LOUMEE सिंगना मरी लेनबा सिंगी पुकनिंग चिंगसिल्लक्ली कुमजा लिसिंग अनि तरा तेरेता हौदोक्लमलगा कोविड-19 लाइचतना मतम खरा लेप्लुरबा मतुंग ngasi हौदोकदबा वाटरमेलन फेस्टिवल का मरी लेनना फार्मर्स क्लब सुनुसिफाई इम्पल्स एनजीओ नेटवर्क अमदे न्यू लाइफ फाउंडेशन मणिपुर के मेंबर सिंगना सुनुसिफाई हाई कैनल मयादा लौमी हुंपुतरा रोमना लौपरी निफु रोमदा थारिबा मना मसिंग सिंग ngarang yengsinkhre खोंगचद अदुगा मरी लेनना न्यू लाइफ फाउंडेशन के सेक्रेटरी एल पिसकना हाई कोविड-19 अमसोंग इरांग असिना मतम कुइना पांगथोकपा ngamdana लाक्लबसु इरु इथम हाइगे कुमहै चटलिबा चही असिगी ओइना ngasi सुनुसिफाइदा हौरगने इरांग असि लाक्ट्रिङैदा लोकटाक लिफ्ट इरिगेशन के हाई कैनल मथक फाउबदा लैरिबा मैतै सिंगी लौफम सिंग असि फाउबा मना मसिंग थारंबने अदुबो हौजिक हाई कैनल मथक असिदि चंगबा यादबना लो कैनल की नाकियता अयाम्बना थारे हाई कैनल मथक्ता लैरिबा लौफम सिंग असिदा ममांगदा इरु इथम हाई थाबदा पोथोक मरांग काइना पुथोकपा ngamlambane अदुबो हौकिबा चही अनि असिदि मना मसिंग अमदे HEI-RA थाबा हौरमलगा इरांग असिना पोथोक पुथोकपा ngamkhidre मफम असिदा पोट चै हेक थाबा हौरकपदगे लौमी सिंगना यामना थवाई यावना इरु इथम हाई थादुना मफम असिदा पोथोक निंगथिना पुथोकतुना लाखे मसिगा लोइनना लौमी सिंग असिगी ओइना इंश्योरेंस पॉलिसी ना चिंगबा कया इम्पल्स एनजीओ नेटवर्क अमसोंग न्यू लाइफ फाउंडेशन मणिपुरना मतेंग तौदुना लाक्ली हाइना मखा ताखी just hangam mama aiko no masi invest over matam de ko sa lomi na hijagi bado 30000 invest over matam da wala 50000 2 lakh se aiko masi profit na phangba ngam haiba ko se masi portion ni aiko na su apam bado ko achievement ju laire han lok jadu ja doi tar ga di manipur da laiba praja kudi mangna khungang kudi mangna sigum ba sini spai laiba lokon da laiba farmers sini sina laiba spirit ase manipur laiba praja sina laiba tar ga di sigum ba cha ba thakko wa tama mi pan tang da ba kuchim oi ga ni haiba se asi asu pan da mangulo na section ma bishara ma ni haiba su ai samana ai on behalf ko farmers group ki makai degi aina attention to throw talk jo badunai aduga lastly aina hygienic ba policy de mu kai no hai matam da government gi lairi ba concern department sing concern authority khudi magna su har be longi sin pung thogot pire hairaga haibati longi lai be se prasasing gi sakhau puri mu si full loini aduna ikoi na lai be longi lai de tar si sakhau hang doini mi pan tang na kyang pire tang doino aduna ikoi lai be farmer sing si pung thogot pire hairaga makoi crop insurance kang de makoi gi life de any security point of view incident lakpi ai kudung thiba lakpi accident lakpi whatsoever lai be khudi mu si concern department na miyang changbi da hairaga makoi puni thogot piba aduga income ju generate oiba adu prasa gi manipur de prasa khudi mak ikoi puksak thak ma matam da su achoba role ama se koi gi farmers na logo maramna concern department masi miyang changsin ba taragadi manipur da sa ba thakpa wa taba ipa tang da aduba state amu oigani haiba se I on behalf Impulse Network New Life Foundation amadi farmer groups ni subai mai kai degi attention throw tokjani ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯅꯨꯁꯤꯕꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯏꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯋꯥꯏ ꯐꯝꯐꯝꯒꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯁꯤ ꯌꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯐꯝ ꯑꯗꯩ ꯌꯣꯟꯐꯝꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯧꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧꯃꯤ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯆꯈꯥꯎ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯟꯕ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ MLA ꯑꯗꯩ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕ NP ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯗꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯂꯣ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯊꯥꯕꯤꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡ ꯈꯔ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯨꯝꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ इसिंग पन्ना थारगसु नोंग इसिंग यावदबनिना अखोगी पोथोकी चांगे खरा हंदे